Kadirli milletteşler, kadirli dostlar, уважаемый Юрий Федорович, tebrik etemiz bizni Sabantuy bile, bayramımız mübarek bulsun. Bugünkü sekende biz uzdurabız Renat Danilovich bile Sabantuy meçeleydi, uzdurabız чемпионат по шашкам областной командный meçeleyge kildiler. Заслуженные мастера спорта по шашкам, кандидаты мастера спорта, чемпионы Самарской области, Российской Федерации, Европы, мира. Gelip bu dünyanın kadrin bilip gerek. Süylerde canıp büyüyüp bağırıp deyip demek. Gözünde siksa